u Rwanda rurizihiza imyaka 30 ishize rubohowe n'ingabo zahoze ari za RPF inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kubohorwa k'u Rwanda ni inkuru izabarwa igihe kirekire kubera ko n'urugamba rwashyize iherezo kuri jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abasaga miliyoni. Ukubohorwa k'u Rwanda kwatangije ikindi gisekuru gishya cyo kubaho k'u Rwanda rushya rwabaye urwa bose aho kuba urwa bamwe. U Rwanda rwateye imbere mu bice byose ariko cyane cyane mu gisirikare. Reka tuvuge ko uru rwego rwarinze igihugu mu myaka 30. Uyu munsi abanyarwanda bakaba ari abaturage batekanye kubera igisirikare cy'u Rwanda, RDF, Rwanda Defense Force. Ni igisirikare cyatumye benshi bifuza kuba abasirikare. Igisirikare cy'u Rwanda RDF ni igisirikare cyubakiye ku murage n'amateka ndetse n'ibigwi by'ingabo za RPF inkotanyi z'umuryango RPF inkotanyi zarwanya urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'urwo rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, icyari igisirikare cy'u Rwanda cyitwaga FAR cyaratsinzwe, kirasenyuka, kirahunga. Nibwo none igisirikare cyahoze ari icya RPF inkotanyi cyahindutse igisirikare cy'igihugu ku izina rya Rwanda Patriotic Army, RPA. Kuva icyo gihe mu mwaka w'1994 kugera mu mwaka w'2002 cyitwaga gutyo. Nyuma cyahinduriwe izina bishingiye ku itegeko nimero 19/2002 ryo ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu mu mwaka w'2002. Aho mu mavugurura yakozwe izina ry'igisirikare cy'u Rwanda RPA ryahindutse RDF, Rwanda Defense Force. Iri ni ryo zina cyitwa uyu munsi. Ku rundi ruhande, ushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, igisirikare cy'u Rwanda RDF ubu kigizwe n'ubuyobozi bukuru, High Command Council of RDF, abakozi bakuru ba RDF, General Staff of the RDF, igisirikare kirwanira ku butaka, Rwanda Land Force, igisirikare kirwanira mu kirere, Rwanda Air Force, inkeragutabara, Reserve Force, ndetse n'imitwe yihariye mu ngabo. Iki ni igisirikare gifite inshingano zirimo kurinda ubutaka n'ubusugire bwa Repubulika, gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu kurinda rubanda n'ibyabo no gutuma amategeko yubahirizwa. Bashinzwe kandi kugira uruhare mu bikorwa by'ubutabazi mu gihe cy'ibiza no gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Ingabo zirwanira ku butaka n'ingabo zirwanira mu kirere ni ingabo zikora akazi ka gisirikare ku buryo buhoraho, mu gihe inkeragutabara zidakora akazi ka gisirikare mu buryo buhoraho, ariko zishobora kwitabazwa igihe bibaye ngombwa no mu bihe bidasanzwe nk'intambara, bakaba bakwifashishwa nk'ingabo zihoraho. Igisirikare cy'u Rwanda nk'ahandi hose ku isi kigira abayobozi, imitwe itandukanye n'amapeti, bakanagenda barutanwa mu nshingano no mu bushobozi. Abagize ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ni umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Uyu niwe muyobozi w'ikirenga cyangwa se uruta abandi bose mu gisirikare cy'u Rwanda. Izi nshingano ziba ari iza Perezida wa Repubulika. Ukurikiraho ni Minisitiri w'Ingabo. Uyu ni umuyobozi wa Minisiteri ifite ingabo mu nshingano, akaba ari umwe mu bagize guverinoma. Uwa gatatu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Niwe muyobozi w'igisirikare, akagenzura byose mu gisirikare. Ku mwanya wa kane hari abagaba b'ingabo. Aba ni abayobora amashami ane y'igisirikare arimo ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, inkeragutabara ndetse n'ishami rishinzwe ubuzima. Ku mwanya wa gatanu mu buyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda hari abagaba b'ingabo bungirije. Inshingano mu gisirikare cyangwa se ukubahana gushingira ku ipeti na nimero iranga igihe umusirikare yinjiriye mu kazi. Uruhererekane rwo gutanga amabwiriza cyangwa se chain of command mu gisirikare cy'u Rwanda atangwa mu buryo buva ku musirikare ufite ipeti rikuru kujya ku musirikare ufite ipeti ryo hasi. Ubuhangange bw'ipeti ntabwo burangirira kubera kuretse kugena imirimo, ipeti ni naryo rigena icyiciro umusirikare abarizwamo mu gisirikare cy'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'1994 kugera mu 2022 ingabo z'u Rwanda zambaraga amapeti yazo ku rutugu, ariko kuva mu kwezi kwa mbere mu 2023 igisirikare cy'u Rwanda cyafashe umwanzuro wo kwambara amapeti mu gituza, mu mwambaro w'akazi, ariko mu mwambaro w'ibirori amapeti aguma ku rutugu.
ni icyemezo cyatangiye kubahirizwa kuva ku itariki ya 9 y'ukwa mbere mu 2023. Kwambara amapeti mu gituza, igisirikare cy'u Rwanda kibihuje n'ibindi bisirikare bikomeye ku isi birimo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igisirikare cy'ubwami bw'Ubwongereza. Nk'uko twabivugaga mu kanya, amapeti agenda icyiciro umusirikare abamo mu gisirikare. Ubu mu gisirikare cy'u Rwanda harimo ibyiciro bigera kuri 6 bishingiye ku mapeti. Birimo icyiciro cya mbere cy'abasirikare bato kirimo amapeti ya soldat na caporal. Uyu soldat ni uzwi nka private. Icyiciro cya kabiri kirimo amapeti y'abasuza ofisiye bato, nibo sergent na premier sergent. Icyiciro cya gatatu ni abasuza ofisiye bakuru barimo sergent major, adjudant na adjudant chef. Icyiciro cya kane kigizwe n'abaofisiye bato barimo sous lieutenant, lieutenant na capitaine. Icyiciro cya gatanu ni abaofisiye bakuru barimo major, lieutenant colonel na colonel. Icyiciro cya gatandatu ari nacyo kiri hejuru mu gisirikare ni icyiciro cy'amapeti y'abaofisiye general. Abo ni brigadier general, general major, lieutenant general na general. Umuyobozi ufite ububasha bwo kuzamura mu ntera umusirikari ashobora kumuha ipeti ry'isumbuye ry'agateganyo kugira ngo akore imirimo ijyanye naryo. Ibi ngibi banabyita ko uwo musirikari yatijwe ipeti. Uwatijwe ipeti ry'agateganyo ararisubiza iyo imirimo yatumye aritizwa irangiye. Icyakora umuyobozi ufite ububasha bwo kuzamura mu ntera umusirikari ashobora kwemeza ipeti ry'agateganyo ku buryo bwa burundu. Abasirikari bafite ipeti rimwe nabo ntabwo baba bangana. Hagati y'aba basirikari bafite ipeti rimwe, ubusumbane bubarwa hashingiwe ku kazi umusirikare ashinzwe, itariki yo kuzamurwa mu ntera na nimero ndangamusirikare. Ni ukuvuga inimero igaragaza igihe umusirikare yinjiriye mu kazi. Ku rubuga rwa internet rwa Minisiteri y'Ingabo hagaragaraho uko amapeti y'abasirikare b'u Rwanda ateye. Caporal cyangwa se corporal ni ipeti rigaragazwa n'inyuguti cyangwa se ikimenyetso cya V ebyiri zikurikiranye imwe hejuru y'indi. Sergent ipeti rye rigaragazwa na V eshatu zikurikiranye imwe iri hejuru y'indi. Premier sergent cyangwa staff sergeant ni V eshatu zikurikiranye imwe iri hejuru y'indi ariko V ya gatatu ikaba ifunze. Sergent major cyangwa se sergeant major ni V eshatu zikurikiranye imwe iri hejuru y'indi ariko iya gatatu ikaba ifunze ndetse hejuru yayo hakaba hakandi karongo gahese. Adjudant cyangwa se warrant officer 1 ni V eshatu, iya gatatu ikaba ifunze ariko hejuru hariho uturongo tubiri duhese. Adjudant chef cyangwa warrant officer 2 ni V eshatu zikurikiranye imwe hejuru y'indi, iya gatatu ikaba ifunze hejuru hakaba uturongo tubiri duhese n'inyenyeri imwe. Sous lieutenant cyangwa second lieutenant ni inyenyeri imwe, lieutenant ni inyenyeri ebyiri, capitaine ni inyenyeri eshatu, major ni ikirango cya Repubulika, lieutenant colonel ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda n'inyenyeri imwe, colonel ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda n'inyenyeri ebyiri, brigadier general ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda inyenyeri imwe n'inkota ebyiri zinyuranyemo. General major ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda inyenyeri ebyiri n'inkota ebyiri zinyuranyemo. Lieutenant general ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda inyenyeri eshatu n'inkota ebyiri zinyuranyemo. General ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda inyenyeri enye n'inkota ebyiri zinyuranyemo. Iri peti rya general w'inyenyeri enye niryo peti riruta yandi yose mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse abarigezeho muri iyi myaka 30 ntabwo ari benshi cyane, kubera ko ubu uretse umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Mubarak Muganga, General Jean Bosco Kazura ndetse na General Patrick Nyamvumba nawe wabaye umugaba mukuru w'ingabo, abandi bageze kuri iri peti bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo General James Kabarebe na General Fred Ibingira, ndetse undi warigezeho ni Lt General Gatsinzi Marcel witabye Imana mu 2023. Iri peti ni ry'ubuhangange bukomeye. Ku rundi ruhande tugarutse ku ngabo zirwanira ku butaka, zigizwe n'imitwe irwana, imitwe yunganira y'irwana, imitwe yunganira mu bikoresho hamwe n'amashuri y'ingabo zirwanira ku butaka.
ingabo zirwanira ku butaka ziyoborwa n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Ingabo zirwanira ku butaka kandi zigira abasirikare bahora biteguye intambara, bafite ubumenyi bunyuranye kugira ngo bahorane ubushobozi bwo guhora ku isonga mu gukumira ibitero cyangwa se kubigaba mu buryo buhamye bikorewe ku butaka. Ingabo zirwanira mu kirere zo zigizwe n'imitwe y'indege ziguruka, umutwe ushinzwe ubusugire bw'igihugu n'amashuri y'ingabo zirwanira mu kirere. Ingabo zirwanira mu kirere ziyoborwa n'umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere. Ingabo zirwanira mu kirere zigomba kugira abasirikare bahora biteguye intambara, bafite ubumenyi bunyuranye kugira ngo bahorane ubushobozi bwo guhora ku isonga mu gukumira ibitero cyangwa kubigaba mu buryo buhamye bikorewe mu kirere. Inkeragutabara zo zigizwe n'abanyarwanda binjira muri uwo mutwe ku bushake. Inkeragutabara zigizwe n'ingabo zirwanira ku butaka hamwe n'inzobere. Inkeragutabara zirwanira ku butaka zibarirwa mu mitwe 5 iri mu ntara enye n'umujyi wa Kigali. Inkeragutabara z'inzobere zo zigizwe n'ingabo n'abasivile bafite ubumenyi bwihariye nko mu by'imbunda n'imikorere yazo, amategeko, ubuvuzi, ikoranabuhanga, ubukanishi ndetse no mu bijyanye no gutwara imodoka cyangwa se indege, hakiyongeraho n'abasezerewe. Ku kijyanye n'abayobozi b'iki cyiciro cy'inkeragutabara, umugaba w'inkeragutabara n'umwungirije batoranwa muri ba ofisiye general b'ingabo z'u Rwanda bakora umwuga nk'akazi gahoraho. Abayobozi b'inkeragutabara zirwanira ku butaka batoranwa muri ba ofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda bakora cyangwa badakora umwuga nk'akazi gahoraho. Inkeragutabara z'inzobere zo ziyoborwa n'umu ofisiye mukuru uyoborwa mu buryo butaziguye n'umugaba mukuru w'inkeragutabara, agatoranwa mu ngabo z'u Rwanda zikora cyangwa zidakora umwuga nk'akazi gahoraho. Abagize inkeragutabara batoranwa mu bahoze mu gisirikare bujuje ibirimo kuba afite ubuzima bwiza, kuba atarageza imyaka y'izabukuru, kuba atarigeze hamwe n'icyaha gihanwa n'amategeko, kandi akaba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Ni mu gihe abagize inkeragutabara batoranwa kandi mu basivile basanzwe, bo bakaba bagomba kuba ababishaka, kuba afite ubuzima bwiza, kuba atarigeze afungwa igihe cy'amezi 6 cyangwa kirenga, akaba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kandi akaba afite ubumenyi bwihariye. Nanone iyo habayeho ihamagarwa mu kazi mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibyago bigwirira igihugu, cyangwa se kubera impamvu z'amahugurwa cyangwa mu bindi bihe byose bibaye ngombwa, abagize inkeragutabara bashobora guhamagarirwa kujya mu mitwe ikora akazi ka gisirikare ku buryo buhoraho, cyangwa bagategekwa n'abategetsi babifitiye ububasha gukora undi murimo. Inkeragutabara zishobora guhamagarwa zose hamwe cyangwa zimwe muri zo. Mu gihe cy'ihamagarwa, abagize inkeragutabara bagengwa na statut yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Uguhamagarwa kw'inkeragutabara zose hamwe cyangwa zimwe muri zo n'igihe bigomba kumara byemezwa n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ubwo ni nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ibijyanye n'amapeti no kuzamurwa mu ntera by'inkeragutabara bigenwa hakurikijwe uburyo busanzwe buteganywa muri statut yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Mu buzima bwabo bwa buri munsi, abagize inkeragutabara bemerewe nta zindi mbogamizi gukora imirimo ya gisivile iyo ari yo yose bihitiyemo, hubahirijwe ibiteganywa n'amategeko. Ariko babujijwe gukorana n'imitwe ya gisirikare yo hanze y'igihugu cyangwa inzego z'umutekano z'ibindi bihugu mu buryo bwahungabanya umutekano w'igihugu. Ikindi babujijwe ni ukujya hanze y'igihugu atabimenyesheje inzego zimuyobora, cyangwa se bakaba bamena amabanga bamenye bari mu kazi ka gisirikare. Babujijwe kandi gufatanya n'udutsiko twigaragambya cyangwa kugira uruhare mu bikorwa bigamije gukora imyigaragambyo. Uretse ibyo, abagize inkeragutabara bitabira amahugurwa n'inyigisho bya gisirikare mu buryo bugenwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha. Umutwe w'inkeragutabara ufite urwego rushinzwe gutegura amahugurwa y'abagize inkeragutabara no korohereza abiga muri za kaminuza kugira ngo bagire ubumenyi bwihariye. Aboherejwe kwiga muri ubu buryo boroherezwa no gukora amahugurwa ya gisirikare kandi ntabwo babuzwa amahirwe yo gukomeza kwiga. Inkeragutabara zigomba kugira imitwe n'abantu ku giti cyabo biteguye kunganira ingabo z'igihugu zikora uwo mwuga nk'akazi gahoraho mu gihe habaye ihamagarwa ry'abantu bake cyangwa ihamagarwa rusange. Uretse mu gihe bahamagariwe kwinjira mu mitwe ikora akazi ka gisirikare mu buryo buhoraho cyangwa kujya gukorera ahandi bategetswe n'ababayobora, abagize inkeragutabara ntabwo bagenerwa na leta umushahara wa buri kwezi. Mu gihe bahamagawe bagenerwa umushahara n'izindi nyongera zijyanye nawo hashingiwe ku masezerano y'umurimo.
abagize inkeragutabara bafite uburenganzira bwo kutirukanwa ku kazi basanzwe bakora mu gihe baba batinze mu kazi ka gisirikare bahamagariwe. Byumvikana ko igihe yavira mu butumwa cyose yagaruka agasubira mu mwanya we mu kazi yahoze akora. Ingabo z'u Rwanda zifite inshingano zo gushyiraho, gutunganya ndetse no gushyigikira ibikorwa bigamije guteza imbere muri rusange imibereho myiza y'abagize inkeragutabara. Uburyo ibiteganijwe bishyirwa mu bikorwa ndetse n'ubundi burenganzira cyangwa se ibindi byagenerwa abagize inkeragutabara bigenwa n'iteka rya Minisitiri ufite ingabo z'igihugu mu nshingano. Iyo ugize inkeragutabara ahamagajwe mu kazi ka gisirikare yihutira kukajyamo, maze umukoresha we akamworohereza kujya muri ako kazi kandi agakora ku buryo adatakaza uburenganzira bwe mu gihe yari mu kazi ka gisirikare. Niba kwinjira mu nkeragutabara hari ibyo usabwa no kugira ngo usohokemo burundu, byanga bikunda hari ibyo ugomba kuzuza. Ugomba kuba ugeze mu zabukuru cyangwa se ukaba warasezerewe biturutse ku buzima buke. Nanone ushobora gusezererwa nta mpaka cyangwa se ukegura byemewe ubyisabiye. Ikindi gishoboka ni igihe habaho iseswa nta mpaka ry'amasezerano cyangwa se ukayasesa ubyisabiye. Ikindi gihe wavamo burundu ni igihe amasezerano yaba arangiye. Ikindi ni ukuba wakatirwa igihano kingana cyangwa se kirengeje amezi 6. Ikindi gishoboka ni igihe waba upfuye. Nanone mu buryo bwihariye reka tugaruke ku nshingano z'abayobozi b'ingabo. Mu buryo bwumvikana, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ayobora ingabo zirwanira ku butaka kandi akagira inama umugaba mukuru w'ingabo mu birebana n'ingabo zirwanira ku butaka. Akabazwa n'umugaba mukuru w'ingabo ibirebana n'imiyoborere y'ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere ayobora ingabo zirwanira mu kirere kandi akagira inama umugaba mukuru w'ingabo mu birebana n'ingabo zirwanira mu kirere. Nawe abazwa n'umugaba mukuru w'ingabo ibirebana n'imiyoborere y'ingabo zirwanira mu kirere. Umugaba w'inkeragutabara ayobora inkeragutabara kandi akagira inama umugaba mukuru w'ingabo mu birebana n'inkeragutabara. Akabazwa n'umugaba mukuru w'ingabo ibirebana n'imiyoborere y'inkeragutabara. Abagaba b'ingabo bungirije bunganira kandi bakagira inama abagaba b'ingabo. Uretse ibyo, hari izindi nzego za gisirikare ziyoborwa bitaziguye n'abayobozi bakuru b'ingabo cyangwa se Minisitiri w'ingabo. Barimo inkiko za gisirikare, ubushinjacyaha bwa gisirikare na kaminuza ya gisirikare. Nanone kandi hari imitwe, ibiro n'ibigo by'ingabo z'u Rwanda bigengwa ku buryo butaziguye n'umugaba mukuru w'ingabo. Aba ni abayobozi bakuru mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, ubuyobozi rusange bw'imitwe yunganira, ubuyobozi bw'inzego z'ubuvuzi, ubuyobozi bw'iby'itumanaho n'ikoranabuhanga, umutwe wo ku cyiciro gikuru, umutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru za leta, garde corps na garde présidentielle cyangwa se abajepe, umutwe w'ingabo wihariye, special force, umutwe ushinzwe imyitwarire myiza mu gisirikare, military police, ibiro bikuru by'ubushakashatsi n'iterambere, ibiro bikuru by'igenzura, ibiro bikuru by'ubutwererane mu bya gisirikare, hamwe n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro, ibiro bikuru bijyanye n'amateka y'ingabo, ibiro bikuru by'amategeko ndetse n'amashuri rusange ya gisirikare. Nanone mu buyobozi bw'ingabo hari abajyanama bakuru mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bafasha abayobozi bakuru b'ingabo kuyobora ingabo mu buryo bukwiye. Abo bajyanama bakuru mu buyobozi bukuru bw'ingabo barimo umujyanama mu biro bikuru bya mbere J1 kugera ku biro bikuru bya 5 J5. Abajyanama bakuru mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bafasha umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'abungirije kugera ku nshingano zabo mu mirimo yabo y'ubuyobozi, imikurikiranire n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda. Nk'umujyanama mukuru mu biro bikuru bya mbere J1 yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'abungirije mu bijyanye n'abakozi, ubutegetsi n'imari. Uwo mu biro bikuru bya kabiri J2 akabunganira mu bijyanye n'iperereza rya gisirikare n'umutekano. Ni mu gihe uwo mu biro bikuru bya gatatu J3 yunganira umugaba mukuru w'ingabo, abagaba b'ingabo n'abungirije mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare, igenamigambi n'inyigisho. Noneho uwo mu biro bikuru bya kane J4 akabunganira mu bijyanye n'ibikoresho, hanyuma umujyanama mu biro bikuru bya gatanu J5 we abunganira mu bijyanye n'imikoranire y'igisirikare n'inzego za gisivile, uburere mboneragihugu, umuco na siporo. Iyi ni imwe mu miterere y'igisirikare cy'u Rwanda. Gusa ku rundi ruhande mu mateka yacyo, nibura mu myaka 30 ishize, RDF ni kimwe mu bisirikare byubashywe ku isi kubera ibigwi n'amateka bakikije.
kuva mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda na kane igisirikare cy'u Rwanda cyakoze byinshi, uhereye ku kuba cyarahaye abanyarwanda urugero rw'uko bishoboka kongera kubana. Abahoze mu gisirikare cya RPA inkotanyi bahujwe n'abahoze mu gisirikare cya FARE, ariko batashinjwaga uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ni mu gikorwa cyiswe kuvanga ingabo. Ibi byabaye ikimenyetso ntagereranywa ko noneho kera kabaye bishoboka ko abanyarwanda bari baracitsemo ibice bashoboraga kongera kwiyunga bakaba umwe, bagaharanira kubaka u Rwanda bari hamwe. Guhuza abasirikare bahoze bahanganye mu gihe gito cyane, noneho bakaba igisirikare kimwe kirwanira igihugu, byari igitangaza. Ntabwo ari buri wese wabyiyumvishaga. Ndetse iki gisirikare kiri hamwe cyarwanya intambara nyinshi zigamije guha umutekano abanyarwanda. Gikora ibikorwa by'igitangaza kandi by'ubutwari byasigaye mu mateka. Birimo intambara zo gucyura abanyarwanda bari barafashwe bugwate n'abakoze jenoside no guhashya imitwe yashakaga gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda. Ni mu ntambara ya mbere ya Kongo kuva mu 1996 kugera mu 1997, ndetse n'iya kabiri yo kuva mu 1998 kugera mu 2003. Ndetse kandi iki gisirikare cyakoze byinshi mu rugamba rwo guhangana n'intambara z'abacengezi n'abandi bashakaga kugarura intambara n'amacakubiri mu Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda muri iyi myaka yose kuva mu 1994 kugeza uyu munsi cyahindutse ingingo yagarutse kenshi mu mitwe y'inkuru z'ibitangazamakuru mpuzamahanga kubera ibikorwa cyakoze. Uretse intambara nyinshi cyarwanye n'ibikorwa by'akataraboneka nka operation yiswe Kitona, kuva mu 2004 ingabo z'u Rwanda zubatse ibindi bigwi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi mu bihugu bitandukanye. Uhereye mu 2004 igisirikare cy'u Rwanda cyagiye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye. Ni ubutumwa burimo AMIS muri Sudani kuva mu kwa 8 mu 2004 kugera mu kwa 12 mu 2007. Harimo ubwitwa UNMISS nanone muri Sudani kuva mu kwa 11 mu 2005 kugera mu kwa 9 mu 2010. Hari UNAMID mu gace ka Darfur muri Sudani kuva mu kwa 1 mu 2008 kugera uyu munsi. Hari UNMISS muri Sudani y'Epfo kuva mu kwa 4 mu 2012 kugera uyu munsi. Hari MISCA kuva mu kwa 2 kugera mu kwa 9 mu 2014 ubwo yahindukaga MINUSCA. Ndetse n'uyu munsi ingabo z'u Rwanda ziracyari muri ubu butumwa. Ingabo z'u Rwanda mu masezerano yihariye mu by'umutekano n'ibindi bihugu cyane cyane ibya Afurika zagaruye amahoro, zitabara abaturage b'ibyo bihugu. Zimwe mu ngero z'aya masezerano zitazibagirana ni nkaho kuva mu kwezi kwa 7 mu 2021 igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, aho cyagiye mu bikorwa byo guhangana n'imitwe y'iterabwoba ya Kisilamu yari yarayogoje intara. Kujya kw'igisirikare cy'u Rwanda muri Cabo Delgado byabaye inkuru, ariko iby'izi ngabo zakoze yo mu gihe gito cyane byo ni ibindi. Zagaruye amahoro n'ubuzima muri Cabo Delgado. Uretse Cabo Delgado, mu mpera z'umwaka wa 2020 igisirikare cy'u Rwanda cyohereje abasirikare b'abakomando muri Central Africa gufasha iki gihugu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba yashakaga guhungabanya amatora yararimo aba muri icyo gihugu. Ushobora kuba warabyumvise cyangwa warabisomye ko igisirikare cy'u Rwanda muri icyo gihugu cyakubise inshuro imitwe y'inyeshyamba zigasubira inyuma zigakwira imishwaro. Amatora muri Central Africa akaba mu mutekano. Iyo Perezida Faustin Archange Touadera agaruka kuri iyi service ihambaye u Rwanda rwamuhaye, ntajya abona amagambo ashimiramo Perezida wa Repubulika, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ibi byose rero ni ibigwi by'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye no kubungabunga amahoro no kugarura umutekano mu bihugu bitandukanye ku isi. Igisirikare cy'u Rwanda kandi cyatanze umutekano ukomeye ku banyarwanda imbere mu gihugu, ku buryo mu bibazo bihangayikishije abanyarwanda icy'umutekano kitarimo. Kuva mu 1994 igisirikare cy'u Rwanda cyagize abayobozi bakuru batandukanye barimo umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ba minisitiri b'ingabo ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo. Reka tuvuge ku mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Kuva ku itariki ya 19 y'ukwa 7 mu 1994 kugeza uyu munsi ni Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umujenerali w'ibigwi n'amateka akomeye cyane ku isi yose. Ba minisitiri b'ingabo bayoboye ingabo z'u Rwanda hari Major General Paul Kagame kuva mu 1994 kugera mu 2000, Brigadier General Emmanuel Habyarimana kuva mu 2000 kugera mu Gushyingo mu 2002, General Marcel Gatsinzi kuva mu Gushyingo mu 2002 kugera muri Mata mu 2010,
General James Kabarebe kuva muri Mata mu 2010 kugera mu Kwakira mu 2018, Major General Albert Murasira kuva mu Kwakira mu 2018 kugera muri Kamena mu 2023, ndetse na Juvenal Marizamunda kuva muri Kamena mu 2023 kugera uyu munsi. Abagaba b'ingabo nabo ni Major General Sam Kaka kuva mu 1994 kugera mu 1998, Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa kuva mu 1998 kugera mu 2002, General James Kabarebe kuva mu 2002 kugera mu 2010, Lieutenant General Charles Kayonga kuva muri Mata mu 2010 kugera muri Kamena mu 2013, General Patrick Nyamvumba kuva ku itariki ya 22 Kamena mu 2013 kugera ku ya 4 Ugushyingo mu 2019. Hari General Jean Bosco Kazura kuva ku ya 4 Ugushyingo mu 2019 kugera ku ya 6 y'ukwa gatandatu mu 2023, ndetse na General Mubarak Muganga kuva ku ya 6 y'ukwa gatandatu mu 2023 kugera uyu munsi. Nk'uko General Retired James Kabarebe yabigarutseho ubwo yavugaga mu izina rya bagenzi be mu muhango wo kubasezeraho mu gisirikare bajya mu kiruhuko cy'izabukuru byabaye ku itariki ya 1 y'Ukwakira mu 2023, igisirikare cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yacyubatse mu buryo budasanzwe. Iyi ni ingingo itagibwaho impaka igaragara kuva mu myaka 30 ishize. Mu buryo bwihariye igisirikare cyose cyahawe ibikoresho n'imyitozo idasanzwe kigira ikinyabupfura kiri ku rwego rwo hejuru, cyatojwe gihinduka igisirikare cy'umwuga. Gifite intwaro zikomeye zirimo imbunda z'ubwoko bwose, zirimo izigezweho, ubwato, indege z'intambara. Gifite kandi abakomando ba Special Force bakora operation zitandukanye. Gifite amashuri akomeye atoza abasirikare nka Gabiro, Gako na Nasho. Igisirikare cy'u Rwanda kirubatse, uretse abanyarwanda bakizi no mu bindi bihugu bya Afrika n'ahandi hose ku isi kirazwi cyane. Uretse ibikorwa nko kurwanya ibyihebe no kugarura amahoro n'umutekano muri Cabo Delgado ndetse no muri Central Africa, iyi ni imwe mu ngingo nyinshi zituma abanyarwanda batari bake n'abanyamahanga batari bake badasiba gushimira ingabo z'u Rwanda.